Umabo Production. Dumelang, sanibonani, molweni aphisheni kaba lapho ngumandla Phiri Kamsheno. This is One Life, a breakfast show. This is a breakfast show that we bring to you every Monday uma ngabe zithi 7 o'clock ekseni. Even today it has been one of those days la mina nawe siyanqama nakhona emoyeni okwembila ithutha ziholwa ngemhlophe phambili. Ngaphandle kokuchitha isikhathi ngizokuthatha ngikubeke ohlelweni lethu ukuthi lume kanjani njoba sine hard politics. Umnumzana Tsotetsi umbona esemaphakathi uyena uzobe ehluba udlube ekhasini mayelana neindaba zezepolitiki. Kanti ke singakayi kude nje asinibingelele mnumzana. Niyaphila? Siyaphila mfowethu, niyaphila. Hayi amakhaza sixolele namhlanje kufana nasemhleni. Mfowethu akufani nje besithi mhlawumbe bebesikaziwe ukuthi kuyoze kube namhlanje kunaleya conference esike sayizwa kuleli viki elandulela lona leli. Hayi ingathi bekuthanda ukuba kubi kodwa ke hayi yabona kuye kwabonakala ukuthi nazi izangoma zezulu hayi azishiyi imbumba ziyayidla nazo. Hayi kuyazakala mnumzane, mhlawumbe asibabingelele bese singena ohlelweni lethu lanamuhla. Getting the greetings to all Umabo radio listeners, the viewers, the resident political analyst, political commentator. We are live and direct right here on One Life Breakfast Show. But as we are about to take off, sit still and buckle up. Hayi usukusho konke ekufanele ukusho uma ngabe siqala uhlelo lethu. Sizoqala ke uhlelo lethu namhlanje njengenjwayelo sine nkulumo esithi sihlabe phezukwazo. Eyokuqala nje ile kaMengameli wokuhambela ngale ngaphesheya kwelwandle ukuyobonisana nomzane uTrump umphathi waseMelika kanye nabanye abantu ebehamba nalo uMengameli kanye nalithole uTrump. Umkanje udaba lwakhona noma umbuzo uthi, has the SA president done enough to dispel the allegations that Orange One of genocide and the land grab and killing of Afrikaner, the Oval Office theater? Number 2, ati, happy belated African Day. Is it still worth celebrating? The glue that keeps Africa together, fight against colonialism. Nazi indaba esizibeka eyithebeni sithi namhlanje makube izona esiyidingidayo. Cha futhi uthethe indaba okuyikuthi ibisematheni nje usuka kwaba ukuthi nawa lawa ama-Afrikaner refugees so called okuyikuthi zabonakala iphikelela eMelika, hayi nomongameli waseMelika ezimukela ezangifudumele. Kodwa ke maduzane nje eyithendeni zabo kwenzakala umongameli hayi sekuthiwa hayi uzovakasha naye khona lapha yawo. Okuyikuthi wena mfethu bekulokhu kunenkinga ukuxoxisana nje ukuthi kutholakale indlela yokuthi kuxoxiswane neMelika. Mhlawumbe uqale nje lo nyaka kulokhu kunzima uzokhumbula ukuthi inxusa lethu uIbrahim Rasool lize laqoshwa khona lapha ya eMelika. Asinanxusa nje lapha ya sine envoy ekhona lapha ya eMelika. Kodwa ke lokhu kumangazile ukuthi awu ngokusheshsha nje lawa amabhunu eqeda kuwele welilwandle awu nomongameli usithi hayi sekuthiwa siyavumela nawe wela. Uwelile umongameli kodwa mhlawumbe the build up to that meeting ngoba inkulumo ezinkulu given ukuthi mhlawumbe kunedrama evama ukwenzeka mawufika lapha eOval Office. Mhlawumbe awuthi esilungise le ndaba yalapha mhlawumbe sihlanganise neyethu ukuze abalaleli bezoyiqonda kahle le ndaba mfowethu.
lapha ya kuzoba neWashington DC. Okay. Okuzoba ukuthi kithi iPitoli lelo noma iTshwane. Okay. Kube ne White House. Okuzoba yini iUnion Buildings kithi. Kube ne Oval Office okuzoba iMahlambandlovu kithi. Now bengithi nje nginike abalaleli i-context ukuthi ba-understand ukuthi kuyini lezi zinto. Oval Office, White House, kuyini le. Oval Office ihhovisi likamongameli okuyikuthi la kithi kwi-right wing yase-Union Buildings umongameli utholakala ehlala lapho. Lona uvisi lakho lakhe ahosta khona mhlawumbe ayineyivakashi uba hosta lapho naye libizwa iMahlambandlovu. Now amalungiselelo ebekhona mfuthu man noma ebengemuva behind the scenes singazi ukuthi mhlawumbe bahloma ngaliphi bona ngoba wazi ukuthi lapha yaphela mawufika khona uzokhumbula umongameli wase-Ukraine uVolodymyr Zelensky ukuthi waphatheka kanjani waphuma isephuma ngesamagundane. Now kuzokhumbuleka ufikile no uStama waseBritain. Hayi wafika no Prime Minister waseCanada. Bonke laba bantu ikhona indlela abaphatheka ngayo imibuzo ama journalist abenywayo lapha yana. Pro Trump. Asema journalist nje okuyikuthi ahlonipha ijournalism njengoba injalo ukuthi abe independent. Kulandwa abantu lapha abaziwayo ukuthi no ama conservatives in terms of journalism yabo aline eside nelithile kakhulu. Now amalungiselelo afikile ke lapha yamfuthu azasibeka kuLwesithathu okuyikuthi lo Lwesithathu uyelwaqondana nebudget lapha ekhaya. Usho ukuthi emini lapha ya ungqongqoshe wezeyimali uGodongwana uye wayideliver ibudget ayisizwile. Sizwile ibudget uyideliver yebo ayikho tax VAT. Kodwa fuel levy uyikhuphulile. Ukuthi mhlawumbe hayi kufike omunye kuSathane mesini esingamaziyo ukuthi ngoba lo Sathane mawukhuphula upetrol akekho ongazi ukuthi lokho kuthinta wonke umuntu kodwa kuthinte kabi laba ya abadla imbuya ngokuthi ngoba yonke into izokuduka phela. Izinto ziyasitransporta ukuze ifike la ifika khona mayisuka emaplazini ziya kuphi zisuka kuphi ziya kuphi lezi zinto usebenza upetrol. Now makusebenza upetrol ke kuba ukuthi lo oyibona ukuthi ingathi lo petrol wenza ukuthi ukusebenza kwami nje bese kuthi udura. Hayi le nto uyehlisela kolandelayo nolandelayo uyehlisela kolandelayo osenkingeni osegcineni. Mina nawe the consumer lapha phansi ukuthi nasiyoyitilizela kubani hayi asazi. Kodwa ke sila mfowethu endabeni we have just flagging the coincidence le 21 May ukuthi umongameli uhambe nezi21 ibudget ukuthi le drama yayo nje iyahlala. Hayi mfowethu lwafika usuku indaba lapha ya kuthe mabesipresenta omongameli bokabili hayi kakhulukazi kumangicela kulo wakithi uye wabeka ukuthi we are coming to reset the relations neMelika. Now ekureseteni ubudlelwane neMelika ngabe kwakuzoba ukuthi kukhulunywa ngani? Diplomatic relations, trade relations, noma iwapi ngoba I suppose ukuthi in terms of trade relations sinama tariffs uTrump awakhuphulile impela wakhombe ngapha ngakithi in terms of trade. Okuyikuthi ebebonakala ukuthi asibamba ngesidlozana.
anenkinga phakathi kahle kahle afuna ukuthi asi disadvantage ezintweni ezithile kakhulukazi singabantu aba participate kule platform iAgoa. Yeah. Now lama tariffs kahle kahle without uTrump having said ukuthi le Agoa le angisayifuni kodwa ukukhuphula kwakhe ama tariffs kuba ne-interlink between ukuthi hayi uqonde ukuthi le Agoa ayisekho uma nawi now izinto kuyikuthi bekufanele si-engage because we are benefiting and maybe Africa in general but not South Africa in particular we are participating yithi esihambisa izinto kakhulu lapha kuleya platform okuyikuthi i-duty free iyasinceda kakhulu. Now that is but one maybe ama relations and maybe engithi kufanele alungiswe but two diplomatic relations kubonakala kuyikuthi kunalento kakhulukazi le genocide yona le abalokhu beyifleka abalokhu bethi kune genocide yenzekayo lapha eSouth Africa. Leyo genocide leyo ibonakala ihlupha amabhunu amafama ayabulawa lapho aphucwa into zawo. Namshe ngikukhuluma lezo zinto zimbili ayabulawa amafama aphucwa umhlaba that talks to Act of Parliament, Expropriation Act. Now which I was expecting ukuthi we will be dealing with the nama facts lapha yamshe. Ukufanele ukhuluma ukuthi Expropriation Act le asebeyikhomba bethi hayi kunemithetho ebandlululayo lapha ya ngokuhlanga ekhomba vele ukuthi sifuna ukumunca izinto zethu befanele kudilwe naleyo area akhulukazi nje i-Expropriation Act. Now ngiphoxekile mshini akekho umuntu engimzwe egxila nje kuye ukuthi ayicacise kahle ukuthi uthini bebelinka i-constitution kakhulu bekhuluma ngo-section 25 kakhulu okuyikuthi u-section 25 vele akakhulumi ngokuthi we expropriate without compensation akakhulumi ngalokho la we-Expropriation Act unale caveat mshini yokuthi u-expropriate for izinto maybe for public interest or in national interest. Now lezo zinto befanele ukuthi sicaciswe sibe clear mshini akukhulunywanga naleyo area. Now indaba ye-genocide ngibuzwe ukuthinta i-Oval Office Theatre lapha hayi kwadlala ifilimu kunefilimu eyadlalwa kweyocishwa ibani naye ibani ziyezacishwa kwadlala ifilimu hayi leli filimu hayi kahle kahle ngathi lisibambe lesizume singazelele ngoba limkhiphile umnumzana uMalema oyibomvu hayi lamkhipha impela isho le ndawo kill the farmer kill the poor yalizonate ke nalosho ukuthi genocide lapha uthi nakho ukuthi kill the farmer kill the poor yini le nto le. In terms of ukuthi mhlawumbe bayiphendule le yanto ngokwaneleyo sine court mshimo court ruling eCA iyakhuluma kuleyo ndaba ye court yokuthi le ngoma le noma leli gwije ezisiwabiza ingoma zemizabalazo hayi akukho la mhlawumbe libebhithekisa mhlawumbe ucwasa le ngoma ingoma nje umzabalazo ikhulumile eCA Bloemfontein yakhuluma iConstitutional Court. Angizange ngibuzwe umuntu okuyikuthi uma ehlaselwa umnumzane uMalema ehlaselwa ngakho kuchanta le ngoma leyo ukuthi kube khona uthi hayi akithi njengelokuba ngoba we are a constitutional democracy. The Constitutional Court has pronounced itself or ama courts in South Africa have pronounced on this matter. Ayinankinga le ngoma leya futhi there are no states esingawabeka la sithi hayi uthe uma ngabe kuqeda
kuchantwa noma kuculwa leliya gwiji leliya kwaba ukuthi hayi sinama states nawo ngaphandle kongabazane okuyikuthi sivele siwalike ukuthi hayi leyanto angithi ishiwo ngayizolo nakho manje sesiyabona abantu on the rampage bayabulala nje babulala abantu awekho ama states anjalo I was hoping ukuthi they will deal nama states okuyikuthi azodispela the lie okuyikuthi umnumzane uTrump uza nayo kodwa abazange bayenze leyo nto. It means that they were like njengoba ngithe we are coming to reset relations but which relations ngoba bebebaleka kakhulu befuna ukukhuluma ngama trade relations of which diplomatic relations in politics are just so important. Angaba ne-impact kwi-trade relations ngoba uma ngabe uhluleka ukudispela mhlawumbe izinto abantu abakusola ngazo politically now uzoba nenkinga yokuthi amanye amazwe noma ungakhuluma lapha it was mshengu i-platform okwakuwukuthi umhlaba wonke wawubhekile uma ngabe uhluleka ukuzixina lapho kuleyo platform uthembele ukuthi ngale emva kweyicapha wena uzokhuluma ngalento yakho ayiwedwa ngithi lapha angithi wedwa labantu bakubonile bekufanele ube clear nokade enenkinga kuphi eseqale ilandela indaba kaMr Orange Man athi hayi kodwa sengiba nongabazana ngalento yalomuntu ingathi awuthi ke ngiyobuza bona kahle ngihlale nabo kodwa uma ngabe ungacreate that space ukuthi kahle nakade sebefuna ukulandela lo mnumzane lo bathi ingathi sesinongabazane ngento yalo mnumzane lo abazange babe rigorously and vigorously ukuthi excuse me ukuthi bazipresente ngendlela iposition badile ne-trade relations badile nani ne-diplomatic relations ukuthi sisebenzisa uzokhumbula mshini umcebisi Jonas lapha ya as umuntu oyewakhetha emva ukuxoxa kaRasuli uyena umuntu esimethembile lapho ukuthi hlanganisa wena uma ngabe siza lapho cubuza amagade masiza lapho kodwa ubonakale engekho yena lapho kwenzeka kanjani lokho umuntu okuyikuthi sicommunicate naye ngale ukuthi uhamba kanjani akasabi khona ke kulomhlangano kwenzekile yini lengaka eyenzekile noma kufanele sihambe siyo reviewa ukuthi ingabe waye umuntu right vele ukuthi yena ukhethwe yena yelapha ya uma ngabe engasiza uyena umuntu ohlala lapho on a daily basis owazi leya terrain leya now mase kufika lapha ama hams asiwazi ukuthi akuphi bayasilahlela nje now mshweni ike mayidlala ifilimu kune dossier ke eyadonswa hayi Mr Trump bengumone lokho wadonsa lamaphepha death hayi kwidossier yakhe ke kuyavela ukuthi kodwa ezinye izinto ubedonsa nezinto engenzeki lapha eSouth Africa death ezenzeka le kokhoma ikhombe khona lapho ukuthi uyabona afiwa bayafa abantu phela nje kuyafiwa nje inkinga la indaba yokuthi okay nithi loya muntu lo chanta lebona nje ebulala abantu nithi okay akusi policy ye government leyo njenge multi party democracy kuba ukuthi iqembu leqembu liyakwazi ukuzi expressa lokho elikubonayo party linama policy alo lona iqembu okuyikuthi esikhathini esiningi lawo amapolisi anokuphikisana nama policy e government uthi ke kodwa niyabayeka babulala abantu bese ngenze lutho masebebulela abantu ningababuphi now they didn't come so vehemently ukuthi badispele even leyo nto babe clear ukuthi kwenzekani bazange bakwazi ukudispela leyo instead mshengu basuke bahamba basithengisa kabi
hayi basithengisa kabi besikhuza indaba yokuthi asingahambi siya lapha yasiphethe indishi yokucela asiye lapha siyonegotiate uma ngabe sifika kuma trade relations nathi sisibeke ekutheni hayi khona uzothola nathi kodwa silokhu sikhala sithi hayi sincede ubugebengu bulapha ya yebo ubugebengu aqondene nje namabhunu ubugebengu lobuqondene kodwa manje indlela abafike baseneka ngayo ukuthi hayi nangu phela mawuye endaweni ezisemakhaya ogogo nje bayarejwa lapha ya basikwe nezintamo ithi bese sendlaleka kanje namanje bathina abanye ke kwamanye amazwe uma ngabe sithengisa kanje okubhlungu ke okuyikuthi ngisakubuza ukuthi kulaba abantu akade belapha ngeliyathimba kaMongameli akade hamba nalo hayi bekukhona ama golf players khona uRetief lapha ya ube khona uEli else lapha ya hayi uBiggy player ingathakazanga khona babike ukuthi ayingasemdala kodwa labo bantu bafike ngokuthi yena uMongameli waseAmelika hayi uyothe hayi fika nabo lo mnumzana uRupert bekhona lapha hayi naye ngathi uyena phela ukuthiwa hayi wakhuthaza naye wabamba iqhaza ekutheni uxoxa now mfowethu kodwa kunomuntu engibasathe ngithi ngiyafuna ngithi ubeyodlala qhaza bani lapha ya ufunani uMongameli weCOSATU ukuthi kahle kahle beyofunani namanje ngisayibuza ukuthi uMongameli weCOSATU uyofunani uhambe ngemali kaBaba ngoba hayi asinankingi ukuthi ahambe phela kodwa hayi akekho uhulumeni akekho uhulumeni nawo manje uMongameli uexpecte ukuthi uyodlala qhaza bani lapha lo Mongameli weCOSATU ngoba uthe uMongameli mayisembiza wakhuluma indaba yokuthi sine policy ye willing buyer willing seller ngathi willing buyer willing seller ngoba yadanjwa bathiwa ayenzi ayisebenzi okuyona isilidela ukuthi size siyithole siko expropriation act yena usakhuluma nge-willing buyer willing seller okuyikuthi abanikazi bayo even eZimbabwe yabehlula lahlali nathi sathi siyayizama yasehlula yena usakhuluma ukuthi namhlanje sisenaleyo nto leyo yena ophinde ekhuluma lezi ndaba eseneka emphakathini ongaka nawo okuyikuthi manje kusibeka engcuphekweni yokuthi instead ukuthi sikhulume equal partners la sikhuluma thina siyacela ukuthi hayi makungasinceda nje ngokuthi kusibeka kuleyo ngozi ke thina okuyikuthi ngithi abafowethu hayi bahambile kodwa ukuthi they have reset the relations in a positive way okuyikuthi egcineni nathi sizo benefita ngabazali Mnumzane uyabona le ndaba ngempela indida nawo umbuzo enginawo ukuthi mhlawumbe ngiyawuza ukuthi ngathi uyawuthinta ukuthi mhlawumbe ayisifaki yini ekhoneni lokuthi sigcine sesizicashalalana zeMelika ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ngabe iMelika kushuthi thina sikwazi ukumelana nayo mhlawumbe uma ngabe kunezinto nathi ezingasiphathi kahle ngoba zikhona izinto ezingaphathi kahle abantu abamnyama ezenziwa abantu abamhlophe kodwa kubonakala kufike lapha kwangaba nalezo ingxoxo nje obusho ukuthi umuntu uma ngabe efika ethi sizo reseta ubudlelwane bethu esinabo akangene odabeni lokuthi ayibo ziningi izinto ezenzeka lapha ake siqale silungise zona wena nje ungaphathekile kahle uma ngabe kungaphathekile kahle abantu abamhlophe thina siphatheka kahle kanjani singabantu abamnyama uma kungaphathekile kahle abantu abamnyama bakithi mhlawumbe abasebenzela kuwo lawo mafama ngabe abantu nje abakhelene nawo lawo mafama uthinta yona ke mshini ngoba angithi lezo siyibeke eceleni kanti lapha ya masiya pound for pound ukuthi amabhuna yafa but as much abantu abamnyama bayafa lapha bebulawa amabhunu okuyikuthi basebenza ngaphansi kwawo akukhona nje khona namhlanje ingathi
abathile abathathu abafile ngaphansi kwesandla sawo amabhunu ayithi lokho empeleni akuyona into esiyithathile siyibeke phezulu kodwa bona kuba yini ibhunu elilodwa malingafa kuba ukuthi ibhunu elilodwa maybe lilingana nabantu abawu100 abamnyama ukuze lento zibe kwiscale esodwa sibalance ufuna ukufa ibhunu elilodwa uthi hayi kuzobhadalwa ngabantu abawu100 abamnyama bafe na ukuze ikhulumeke because now lobo budlelwane obuphakathi kwamabhunu nabantu abamnyama ikakhulukazi emaplazini I was expecting ukuthi laba bantu even by choreography indlela abazo approacha le yandaba yase US ukuthi wena uzokhuluma ngothini immediately beyithinta uStyeneizen uminister weagriculture bekufanele kube uyokhuluma ngale expropriation le expropriation ukuthi cha iqonde ekuthatha izinto zabantu lento ayiqonde ekuthatha athi ukuyiclarify nje with regards to ukuthi la beyikhuluma khona ingathi yenza ukuthi uthathwe ngesidlozana amaplaza maybe nama properties ane amabhunu abakwenzanga lokho instead ukhulume ipolitiki yamaqembu ngathi uma iplan lingahambanga kahle lingaplananga ukuthi niyoyilwa kanjani impi wena uzophuma makunjani siyazi ukuthi usibantu mayisephumile hayi nathi siyaphuma ngapha so aninayo leyo synergy ukuthi nimuva kanjani man attack in the absence of that mshini nizoba clumsy nizo attacka nibabili banishaye nibabili then from there okufanele balandele ukubalandela emva kwalo noma ngemva kwalo kuphelile iplan ikhe sebezolwa nje kuphela ngoba yena usekhuluma ngokuthi hayi laba bantu labo babona bevela lapha ya kuyifilm yakho Mr Trump iqenjani iqeqebana nje ubona nje nathi sasiphuma eqenjini eliphikisayo buyikuthi hayi iminyaka u30 yonke siphikisa kodwa sabona ukuthi hayi asingeke uhulumeni senze izinto zenzeke ukungena kwethu bezivimba bona lapha ukuthi bangangeni laba abantu laba ya futhi bayingcusana nawe uyamuzwa akakhulumi nani mshini nendaba eyenzeka emaplazini ukufa kwabantu abamnyama emaplazini ibimnandi mayizothintwa uyu umuntu omhlophe ukuthi hayi bayafa abantu abamnyama lapha siyabona yebo asikuphiki ukuthi bayafa nabamhlophe kodwa not at a scale esiwukuthi sesifika nikubiza ukuthi genocide okuyikuthi genocide yakho kuthiwa nje ayiqondene nabantu abamhlophe abacacisana ke lokho now ugcine kuqhamuka ini njengoba uthinta indaba yokuthi sizogcina sizinqelebane ingathi si-accounta ku-America into esiyenzayo sibuza yona ukuthi ku-right na ngoba njengamanje bona ilokhunja uminister nangumalatsi we-communications uzwakale kune-Starlink sika Elon Musk lapha lesi Starlink lesi esifuna ukungena la eSouth Africa kodwa kunemqathango ethile okufanele bayilandele like u30% loya we-BEE hayi akawufuniki hayi akawufuna Elon Musk uyakhahlela kodwa umthetho now immediately nje kubuywa lapha ya uzwakala sekufuna ukurelaxwa leyo mitheshwana leyo ukuthi ukwazi uku-accommodatewa o-Starlink bayibona leyo nto ukuthi senza sibe zincelebane kube ukuthi sibhaje under i-America uma ngabe sithe singaphikisani nayo ukuthi we are a sovereign state uma ngabe ufuna ukwenza lapha njengakwamanye amazwe okuyikuthi anayo lento noma ingafani phela neyethu nathi siya expect ukuthi uyenze ungani ubholoza kangaka lithi hayi sengazathi naku siyabhaja engathi sesifuna ukurelaxa imithetho ethile ukuthi akwazi ukungena uyayibona into njalo iya lapha ya kule mbuzo obuzayo ukuthi ingathi asizogcina yini sizincelebane zeAmerica now our sovereignty is being challenged manje ngalokho of which we cannot afford mshini ukuthi sovereignty yethu i-challenge ngaleyo ndlela sihambe yes America ibalulekile
njengawo wonke omunye umuntu. Hayi sibadinga Sibadinga bonke abantu okuyikuthi bangabamba iqhaza ekuthini mhlawumbe uma ngabe sifuna ukuthuthukisa umnotho wethu kube ukuthi banganceda. But ngendlela okuyikuthi imutual. Mabenceda akukhona ukuthi benceda just ngenhliziyo ezimhlophe nathi kukhona esimisela ukuthi sinika sibanike. So si expect akekho umuntu kulesi simo esibuso la sithola khona i-unemployment rate iyo iyaphansi ngo-1%, mayikhuphuke ngo-3%, yenze just lezo zinto. Sifuna ukuthi sibe ne-economy estable ekwazi uku-absorba abantu. Now so esimene esinjalo mshini abekho abantu okuyikuthi kufuneka sithi hayi laba asifuna ukusebenza nabo, laba asifuna ukusebenza nabo. Uma likhona ithuba lokuthi singaxoxisana yoxoxiswana kodwa ngaphandle kokuthi mina ngisubordinate kuwe, angezi kuwe ngisubordinate, ngiza kuwe ukuthi siyalingana ngokwesigaba sami ukuthi mina my economy ithe ubancane eyakho enkulu hayi ngizocontribute ngokwamandla ami, nawe uzocontribute ngawakho amandla. So wonke umuntu. So now uma ngabe iAmerica ichallenge izinto ezigcina uthola ukuthi these things zi-challenge i-sovereignty yethu. I think in terms of sovereignty now, it talks to diplomacy much. Ukuthi that is one area akade belokhu beyibaleka makufanele bakhulume ngayo bethi hayi bazokhuluma nge-trade. Befuna ukubaleka ukclarify kakhulukazi diplomatic relations. That was the platform in the Oval Office that they should have. Ukuthi baloke amahorns bangayindawo ngoba in politics mshingo ama-perceptions ayingozi. Perception ingozi nje kuthathwa iy'nqumo ey'nkulu nge-perception. Now leya platform bekungeyokulukhutsha ukudispela izinto ezinjalo. So abafowethu maybe bazobuya ngezwe ukuthi hayi banama-proposals abawabekile etafuleni, let's see ukuthi kwenzekani mshingo. We are Umabo Production bringing you Umabo Radio, Umandla Phiri kaMshengo, uZablon, uZodetse noSihle umnumzane Ngubane. Sisonke senza i-One Life breakfast show yanamhlanje lapha e-studio. Hayi umnumzane mhlawumbe bengabe kusekhona ukufanele kugoqwe kulolu daba akugoqwe sikwazi ukuthi singenelele kolesibili. Cha Mshengo sesingayimosa. Sesingayimosa asibalinde sibone ukuthi ivumelwana abangena kuzo zithini, ikuphi esikuzuzayo okusincedayo mhlawumbe nathi siphakame sikwazi ukuyimela ngoba asizukuyimela indaba yokuthi wena kube ukuthi ugodla amandla ukuthi ngifuna abahlale becilile. No, okulethayo akube ukuthi kusasa ngiyakwazi ukuyimela ngaphandle kwakho. No, we ongabukwenza while you still sitting there, it's to like, comment, subscribe, and share with your friends so that they can share with their friends. I ask again, kulolo lesibili mnumzane uThabo. Uthinta indaba ye-belated Africa Day. Now, Africa Day mhlawumbe masungathi uriwayila kancane kakhulukazi Africa Day ithinta phela nawo uyamhlangano omkhulu okuyiwona oka-1963 okuyikuthi kwafonywa i-OAU, Organization of African Unity, naya ifonywa lapha e-Addis Ababa. Then but we'll remember ukuthi into lidela kulezo zinto, there was this sketch eyayenzeka uthola ukuthi ama-Africa or ama-countries ase-Africa angithi aye-under colonialism. Now around about 1956 siyababona abo-Sudani ingathi hayi bayaphuma kule colonialism bathola i-independence, noma kungazange kudume kakhulu lokho.
okudumile ukuthi 1957 nayi Ghana excuse me nayi Ghana ephepotwa is the first country eyathola independence. Yeah. Now from Ghana under uKwame Nkrumah siyabona namanye amazwe then kuhamba into ye Pan-Africanism. Pan-Africanism siyabona nakho uyabona 1960 abo Lumumba kuyatholakala iCongo ithola nayo independence yayo. Namanye amazwe kanjalo alandela. Ithola independence kusasa kuthola loya kusasa kuthola loya. Kodwa kwabaluleka ukuthi iAfrika ukuthi ilwe lesi sihlava lesi. Yeah. Ifuneka ilwe as a block. Now kwaqala ke manje kwaba nalezi ingxoxo. Siqalwe ezibuye zihlakazeke ngokungavumelani in terms of iapproach ukuthi now iapproach kuyikuthi sizokwenza kanjani. Yeah. Mhlawumbe mo special even ama borders masiqeda ukuthi siyahlangana thina senza njani nama border. Mshweni 1963 umholi waseEthiopia that was the emperor uHaile Selassie uyababiza sebona ukuthi ingathi sebephelelwe namandla basafuna ukuqhubeka nalezi ngxoxo zeAfrika ebumbene. Hayi uyababiza babizela lapha eEthiopia mayibabiza hayi ingxoxo lapha yazifika ziyaxoxwa kuba ngcono up until kwenzini ufike isivumelwaneni kufonywe le-African Organization of African Unity okuyikuthi iye yabeke isibambe iqhaza ngoba it was seized with the responsibility ukuthi incede lawo amanye ama-countries because now there was this thing kulokhu kuba nani nama-independence uzobona ko-Malawi, ubone ko-Lesotho, ubone ko-Botswana, ama-countries nje amaningi ko-Nigeria, you name it. Ayayithola le-independence but now sekuba i-independence organized under ini i-OAU. But now mshemo i-OAU i-achievile yini which it intended ukuthi ka-achieve. Mhlawumbe that was independence. I sayithola independence akithi South Africa was the last country ukuthi sibe independent in 1994. Asiyeke iSouth Sudan. Yeah. Hayi. Sikhulume ngo94 ukuthi all right. Now the question kuba ukuthi now okay Organization of African Unity independence wonke ama countries ayitholile going forward what is to be done. Hlalileke i-Organization of African Unity from 1994 up until kubonakala ukuthi ingathi relevance yayo isinenkinga. Yeah. Around 2002 kwase yenziwa kabusha yaba i-AU. African Union now. Yeah. Yaba i-AU. Okuyikuthi i-AU now isifuna ukufocusa ekutheni kubuilda kanjani iminotho yalamazwe. Ngoba kuyabonakala ukufuduka kwabantu besuka kwenye country beya kwenye country mhlawumbe ngenxa economic reasons. Baya kwamanye ama country laba bantu to a point ukuthi kuyabonakala ukuthi uma ngabe singamanagekile simo kunama country azotholakala ecindezelekile. Kanti uma ngabe silungisa kulelizwe abantu bakulelo lizwe bazohlala kulelo zwe labo kuzoba just ama reason amanye hayi ngoba bebaleka as economic migrants. Yeah. AU its main purpose was to deal naleyo nto leyo. Now mshini fast forward 2025 ngabe AU kukhona kwenzile yini okubonakalayo. Hayi mshini la ngihleli khona uma ngabe sithi is Africa Day still worth celebrating. Hayi man mshini man
sishamakhala la hayi man, not in its current form man Mshemo. Mshemo siyababona abaholi base-Afrika kuyikuthi benzani baba wondlova ayiphikiswa mabengena la ehlalweni bafike bangene ukuthi makufanele baphume bashintshe imithetho sisekelo egavini ukuthi hayi uyaphuma ngesikhathi esigaba athi mase kufanele aphume afuna ukushintsha umthetho ukuthi abuye aqhubeke kwenzani ke lokho Mshemo usigcina sibona amakhuzi ngapha nangapha you go to West Africa, you go to Niger, Burkina Faso, uye komani siyabona lamakhulu ngenxa yaba yomongameli othola ukuthi labo mongameli indlela benza ngayo sengazathi bathunyiwe from ngaphandle now the independence esasikhuluma ngayo sithi sitholile sekubonakala ingathi it was just a hollow victory ngoba manje these people baphumile kodwa babeka ama stooges abo ukuthi hayi operate ngaphakathi but now what is our response in terms of that ukuthi uma ngabe sesibabonile ukuthi obathunyiwe senzani inkinga ke enkulu kwemshini singama Africa ingathi ukucolonize siyakuthanda thi ngoba into esifike siyenze sizoxosha iFrance kodwa sithi hayi iRussia right hayi iFrance yiyo ngekho right kodwa siyayithanda lenye icolonizer entsha masingathola nje iRussia sithi silwa namakhuzi kuthi masitoyitoya siyala siya khona siphethe iflag leRussia now iRussia inama interest ayo khona izinto ezifunayo nayo yikho izobhebhethekisa izipho ezikhona mina I strongly believe ukuthi iRussia iphakathi ukuthi zenzeke you will remember ilento le group le ebiholwa nangulo yamfulo ya bathini le group lena khona ioperate kakhulu lapha eWest Africa eholwa ilensizwa le uYevgeny Prigozhin ikhona ioperate kakhulu lapha eWest Africa izimpo ezilapha go Chad izimpo ezilapha go Kha iCentral African Republic bathi leya group le bathinteka laba bantu hence ubabona sebephakamisa iflag baphakamisa le flag now ifanele yini iAfrica Day si celebrate Mshini Mshini a revised one not this one lena ayisenzeli lutho Mshini lena yikho into esenzela yona lena isinika nje ezinkulu inkinga ifuneka mhlawumbe iriver uma ngabe kusho ukuthi kufanele ibulawe iqalwe phansi ayibulawe iqalwe ayibulawe iqalwe phansi Mshini ize nohlelo leprogram okuyikuthi ngempela lunenqekithi Mshini singalokho sikhuluma izinto zali zokubulala amabhoda into ongayazi ukuthi in practice what does it mean lento leyo because into yamabhoda Mshini is natural kumuntu into yamabhoda yabona ibhoda isuka just ku family once wathi une family yakho wena Mshini that is a border ukuthi wena unemthetho yakho yala ongeke uvumele usondeze angene nje noma that is a border if ufuna ukuyikhuluma le ndaba yamabhoda ifuna uyiqale kuma foundations ayo kuma family ngoba awuzukuthi wena uhluleka ukumanage into encanyane ngaka ucabanga ukuthi wena uzokwazi ukumanage icontinent inkulu ingaka ayikho leyo nto leyo because even abantu ofuna ukukhuluma ngabe uthi wenza amabhoda ukhulume ngo-United States eAmerica lama states lawo ayimela kwazi ukushaya imithetho uzothola ukuthi uyafika lapha ya kwesinye state sinemithetho yaso ethi hayi thina insamo thina iabortion asihambisani nayo uthola abanye lapha yabethi hayi thina sihambisani nayo asinankinga ngayo uyayibona ukuthi yini lezi zinto zimanagwa in terms of lama border akhona ukuthi lesiyayiste yes imincele into ekhona ngeke lo so umuntu okhuluma ngalento ye borderless hayi ufuna keza ngicacisela ukuthi kuyini leyo nto in practice or maybe withanda in theory ngoba uyikhuluma just in theory nge-theory uzoyikhuluma imnandi kabi kodwa in practice into engekho leyo nto leyo because you will have to shake the foundations zayo lento ngoba ngizobuza ukuthi wena mawuyiphakamisa leyo nto leyo
indaba yamawodi angikuzwa ukhuluma ukuyichitha indaba yamani yomasipala angikuzwa ukhuluma ukuyichitha indaba yama-province angikuzwa ukhuluma ukuyichitha manje waye ufuna ukuchitha amabhoda astipulate ukuthi this is a country ungayichithi lento lokunye uthi sifuna one South Africa no wards no masipala no provinces kube into eyodwa uhambe kunja yenzeke kanjani ngoba lento ukuyimanage uzoba nenkinga yokumanage leyo nto leyo now that is what I was saying Mshimu ukuthi the Africa Day mina ngisingama sikwazi ukucelebrate ile ndlela eyiyo mhlawumbe ifuna just ukuvakashelwa kakhulu namakhehla nawahleli phakathi angafuni ukuphuma hayi athi ukulukhunja athi ukuqhela kuze abafana abancane omama abancane mhlawumbe abanemibono emisha okuyikuthi irrelevant esikhathini esiphila ngaso ngoba we can't live in the past. Yes, we are the men of the past, but we are living in the present time while we are heading into the future. Asikwazi ukuthi kube nondlovu yangena abadala abahleli bengafuni belokubeni ukuthi izinto ezikhona njengamanje sihlukile entweni ezikhona elokhunjeni. So to be relevant ufuna kube abantu abayi-understandayo leso sikhathi esiphila kuso. Ngithi we are living in a technological era. Amakhehla wayazi lento yama-technology anenkinga futhi ngathi umthetho wakho anobutechnophobic inyama. Now asikwazi-ke ngoba umhlaba uyathanda uthandi uyahamba uyaphambili uyalubuza umbuzo Mshimu uthi ngelinye ilanga isondo liyajika kodwa ngithi hayi alijiki endaweni eyodwa lisuke lijika kodwa lijika lihamba which give us i-confidence ukuthi it is another day. Alinyathelanga nakade linyathele khona izolo. Injalo mfowethu. Uyazi umukhuluma indaba yamabhoda ungikhumbuza omunye umfundisi owathi ninamazayo niyahlupha nifike nithi awufu umncele nihlabelela nithi awufu umncele wasehlukanisa kodwa niphinde niwakhe nina ngale impahla enigqokile ukuthi thina singo-grey thina singo-green thina singo-white. Yiyo yonke incele leyo kungiletha entweni engivama ukuyisho futhi ukuthi ubandlululo akusinto engacishe mhlawumbe kuvuke kuthiwa namhlanje kuphelile because of ngishilanda indizi namajuba neyinkukhu ayihambi namagalukhuni kanti neyinkukhu ezimhlophe ziyayishaya ezimnyama ziyayishaya ezimhlophe. Uyabona nje akuzwanwa so into ethanda lento yomncele ayilula nje ngempela ukuthi ngasheshe sibuyanise. Mshimu ucwalulo into einherent kumuntu leyo umuntu eyedwa mina I'm talking with family kuma families abahlala ama families la elokhunjeni but ubandlululo luvuswa into encane ubandlululana into encane nje lokhunjeni lento uzoyibona einganeni yabona ise einganeni umuntu ongakacabanga ongakamthatha ukuthi lo muntu uyakwazi ukucabanga umbheke ukuthi mawenza izinto umbukele just makwenzeka izinto usheshe ayikhomba into yokuthi hayi kodwa loya wayi wenze kanje kuloya kimi lokunye uyabona ukuthi inherent lento izalwa embedded kumuntu ezalwa leyo nto leyo basically iwumzabalazo okuyikuthi umuntu ukuphila kwakhe uphilela lo mzabalazo ukuthi acindezele ukucwasa okukuye ngaphakathi uma ngaba abandila zanqobe lezo zinto engaphakathi alike iphilosophy yase empumalanga kuma Japan whereby bethi iphilosophy yabo maybe in terms of even civilization bathi hayi akuse education umuntu doesn't mean ukuthi ngoba when you are educated it means you are civilized. Basically civilization umuntu umdlwembe umthetho wakhe umuntu nje into umdlwembe leyo but once umuntu wakwazi ukuthi anqobe ubudlwembe obubuye civilized. Hayi asivale mnumzane khane sizokwazi ukuthi sidlulele kwezinye izinto ekufanele sizenze. Nomshemo asisheshe sigoqe mfowethu ngoba uyayisho ukuthi
isikhathi Yeah. yiso esisixakayo Yeah. manje ithi sibavalelise nje sithi hayi asiphinde nisixoxeni le ndaba mhlawumbe ningithinte enombolweni yami mhlawumbe lapha yaku 0733099063 ngithole ku WhatsApp kuyo le nombolo ubuye ungithole enombolweni ethi 0766 938653 ungithole ku WhatsApp kuyo le nombolo futhi kodwa ubuye ungithole lapha ku Facebook yazuza Illuminati illuminated one. Silvala kamnandi kanjalo ke uhlelo lwethu namhlanje nomnumzane Nsotetsi engosini yethu lapho sithi hard politics. Ongabe ukwenza wena it's to like, comment, subscribe and share with your friends so that they can share with their friends. Umandla Phirika Mshengu uZebulon Nsotetsi noSihle Ngubane bakwenzele uhlelo lwanamuhla njoba ulibona lumi kanje noSipho Ngomane rather not Ngubane. Kodwa ke siyabonga kakhulu ukuthi ube ingxenye yohlelo siyazi ukuthi uyalithokozela ngaso sonke isikhathi. We are signing out.